Autoridade de Proteção Civil registra caso de desastre natural. Nebe acontece em município Lima durante a semana Rua Nilara, hamutu Rua Nulu Resin Lima. Desastre natural, Rua Nulu Resin Lima ne, composto si anin sobu uma, e Rua Nulu Resin Lima, ai hang uma, e Lima, ema mate na ida, no kane ki Rua Nulu Resin Tolu, no caso anin sobu uma ne. Acontece em município Baucau, Bobonaru, Ermera no Likisa, no aihan uma ida ne ia Baucau, Ermera uma tolu mak aihan, enquanto lauteng uma rua. Porta-voz APC, Cipriano Mesquita Hatete, hau husi bulan Janeiro to Setembro, tina riung rua no resinhat. Autoridade de Proteção Civil, liusi snop, registra ona uma nebe makhetang estrago, hamutu kriung ida, atus rua, itu nulu resing rua. No família sira nebe mak afetado, hamutuk atus tolu walu, no Autoridade de Proteção Civil. Usuba comunidade sira nebe hela basic fating risco. Tem que cuidar o an, wanhira animbot. Tem que acessar husi aihumbot sira, debe magbele for risco basira nya vida. Incluímos basira nebe halo atividade pesca, yatasi, wanhira animbot, la bele lukutasi. Semua baik ya, lawan sebelah kiri kita aktualisasi dan sebenarnya di semana pun kita lakukan saja aktualisasi tambah ada semua kita sudah terangnya. Di ojo kita saya aktualisasi dan semana ruangnya, nebe kita saya aktualisasi si dorong dua. Tolong sampai di sini sudah setemu dengan dia orang mengingat sudah resmi mak APC di Centro Bersama Nasional Snow Register mengeru kasus estragos semana ruani maka ronu resine debe maka feta husi desastre anisor amutu ronu resin 5 aihan 5 husi mengeru estragos debe maka hoy no menciona, depois o afeto da desastre dua nebe menciona, né afetamos ba emang mem família muito a torcida todo resentido mas afetamos ba ia tipo desastre nebe mas não menciona. Usi semana rone kita resistamos mate ida no kare no resentolo, mate ida ne ia penarungnya mate tambah causal sekarang kita kane kita nebe pun dapat saat ini kata acidente nebe mas acontece kita usi parte armeranya, sila bahasa yang musik main dislokasi tas dulu bang apa tidak tahu tidak tiap part nasuknya. Apa tidak ke município sudah memang kapita bah ya tipu anisobu, memang kanisa município Bacau harutu anisobu uma itu desastre Sanur Sintolu, município Menaru Ida, anisobu Ida, Ermera anisobu 5, município Likisa Tolu. Bapak tipu aihan yang município Baucau aihan Umaida, yang município Ermera Umarua, atau município Lauten Umarua. Apa tentang kata habusi Janeiro to Setembro, que a Autoridade de Proteção Civil deu snop registrando uma nave mestrado samuto riunda atau semua itu nulu resen dua. Família afetado amutu riundolo walu. Ini tuh walnya tidak semua aku emergensi. Atau kan mau sepertinya yang perjalanannya atau mau formui baik tenilnya komunitas sih dia tentu nasional. Lebih maka hela ya pakai karek tinggi bos pakai sama akhirnya anibot kita lebih makela tinggi sesama si pakai video anibot kita sesama si iPhone bos lebih mak beli for risiko baik tenil video kita berasa sesama si pak. Incluímos bahasa nebe makala actividade pesca assim e atas kari kanibot da la bila actividade ne selalu beneficia muito di vida pessoal. Kami dalam semana runia mak harus di zona baik bocil to ini. Reportagem Senhorinha Pereira, Televisão Timor Pos. Janela informação ba emogoto. Atau tem informação atual dia kliu, kita haluha. Hane botão subscribe, like. Halo komentário no Farre Tutang ba media sosial hotu.